Ay, mare. Pare. Apa yung yamit ubrahin nyo as tamis? Apa yung manin, pare? Apa yung naman yung binalibaliwan di kwa? Password dyan di rabi. Yung wifi. May ata naka-adward di nakakonek. Ang aramid pa medyo bingo di assignment. Gagangay pare ta kami nga rod ajay. Wifi mi nga rod di adati adakan namin nga mang sukat ti password. Ipakada yung kaya pagpakialam maninin nga minin aya. Ipakada yung ano as di agsukat kayo tanong mo mimit. Napay kumada pakada mi kanyam nga pare kanya mimit. Kitna connect kami nga rod mate. Altal man di man kanyamon pare eh. Nyamit kaya sa karuba meeting. Arami, anak ko iti assignment, bigla na po kawin. Kaya lang nga disukatan mi luwag nakakonek, pa sa kapay nga nakakonek. Change password, tapos wala namin din. Tapos amin kayo pa gano'n nakakonek, para anak mo pa gayamin. At ati madikan niyang pare, makakon-connect ka nga kwa. Tapos sasala nga din nakikanyak di jay wifi. No, minsan ipakada, yung mitan no kami. Kaya paan naman pare, giant akwa. Makikon-connect kayo laing kit. Mabigla kami mit ano si Jai. Mabigla nga. Dati karapatak ata wifi 4D sukatak ti password na. Sure ba rin na ako? Kan. Ta pekas tangay. Connect ka lang ki. Nga. Dapat bagam. Yabang kapay kumamit ngagkape nga maanin ata. Makikon-connect ka lang eh.